cultura maka itania identidade, cultura maka que se metem ia qualquer saída de tuir ami município ainaronian conflito sira hanesan ohinita de hane liu conflito ba político conflito ba pessoal ida ia suku no ia aldene laran ami sempre usa sistema ida nahe pitibot significa katak mesmo ne problema ne bele pot dala sanulu mas be liu husi cultura problema ne sei kama ba ita tamba cultura la fahe maida cultura ne que se metin ita na fatin problema ne bele makas dala sanulu mos liu husi cultura ne ita si bele hamutuk filafali husia ileo ninian mak nahi bitibot kudi tetu hotu problema ne be mak ami heton ami sikar ba ukun ho bando ukun ileo bando matai kudi hanenyang sira la bele halo unidade la presta Oi Laron itu edição através nahi bitibot ali bitibot hawari idane mak narsa diak diu ni mak idane ami propoi prasver chalu harmonias buat tinanas pokoknya maka saya hadas kuda tali pe corrente que se mete na ação retel saya nessa aturo do continente di mare que fitu ida na tutu libar soja tu respeito tira sobre nene duni makamnya ami bau kau ami propõe tebes e no mais ami preocupação makanya ami ulu kalau membro da resistência armada ostenta-se kumai ami ai halofonu asseguramos a cultura e depois boa malos ne pe acompanha halofonu ne mas até apresentidade se quero lá recolha obstáculo ida ba a resistência armada ni até apresentidade a malo sir ne vira lá na tam ne dun ha recomenda ba el halo ba cultura ne pe ku kami usa o henora halahona na habiti bot talibut bot idane maksa hane senina realidade mai be labele dia kata aina narsa ko livade precisamente distrito hototu take halo ita halo promover unidade nacional harmonia internacional udah halo desenvolvimento internacional idane cultura nudar identidade raida lisan fatengida cari que acontece conflitos ruma e nível ema ho comunidade sai da maga ni atu halo panini ema hodi cuida no vale cultura idane hanesa noen haunia malu sira hato tiaona la seluk la let magdalan nahibiti atunune parte rua bele hato nini problema bele hato nini sugestão e iko simu malu hanesan mawalin hanesan família hanesa ema timoroa idanema normalmente município Narhalo durante periode veala sira to en lor maski tama bahia tempo transformação moderno tente loro limamba malu for limamba malu tambah idane makita halo rekonsiliasaun nahi bitibot atau hodi halibur ita mau alin sia hortu nabe ba ita katuas feik oras ne ita hamotuk nabe atu hatutan ba ita ne mau alin sira nabe fuinsae ne hanesa exemplo ita hatudu basia hortu para atu continua na fatin ho itania nahi bitibot idane para abang bayrua itani uan beinuan sirahotu atau hari tuir ita hanesan ne na fatin tiak lori buat na roman atau foma ita bele haromi malu ita bele respetu malu tambah tiri bitibot hanesan itene biala sira hanori hela hatutan hela dan daerah saungfong hatutan bah habelar ba daerah saung tuan amikalayo hanemes phone imi hatutan habelar para abang bayrua raine bele siba oin se imi hamati min kultura buat sida mak acontece ba imi nebe hau kali fuan magnedet lanar kaudara minuto det para ita bele oras
Mi quando ia tutuala ne, quando patruma ia ami nai piti pot para kualia. Ita hosi timor laran, ita ne awosira hosi kuba hosi nebe, hosi fati nebe, patura motu kia, ya ili kere ne patura motu ko awosira biala sira ya ne ba, maka faya malu hosi tasimane, hosi raiklan, hosi tasveto maka paturi fati. Ita tem que unidade, reconciliação liu hosi cultura, ita na cultura ne pentin. Uluk ne, ita na bosira biara sira, tura moto kia, ili kere ne ba. Ita reconciliação ne ihauna. Ita tem que hamoto, tura moto, unidade ida unidade maka unidade takunan. Bele resolve problema sira ne. Liu husi dalan ida nebe hana samawalin sira ohin sira hatete. Na habiti ita tur hamutu kito de bele kolia. Mai be quando halai ba problema ida nebe politiku. Ita sempre hasai nanal ida nebe ahi kami ko kroat sire ito hudi hasoru malu mai beng habel hasai kami ko kroat sire hotu bel hasoru malu ia lia fuan ida nebe ita dihangkata ki ita ni da tradisaun ita ni usu ita ni kustumi ida be forma hele keras maun ho alin ketan ho umane nunca atu bel soe malu ne duni pain hire iti konflitu sida ni laran diferença ita ni ideia ita ni Hanoi ita bela oho malu mas to tempo ni remata ita fila fali ita de folima ba malu meus ka saída makam ita bele ita halo maka dalan ida quando ita hasoru malu ita hasai ahi hudi hasoru ba malu me ko krot hasoru malu ita tem que sama ita ni ain bai ahi lori be rega mate tia rega mate ba maliri ne rega ta ahi ne be ita bele lori be rega mate udi fo fil fali maliri baita ita hudi na habiti ita turu ita hudi bele kolia Rai enclave okusi awanoin la ses dok fusi saída maka aunielianain sira husi município Siraseluk meus barak okusi ba na habiti bot sempre com vida malu parte rua atutur hamutuk buka solução atu pessoal ka grupo nebema conflito bele hetan solução maka paz rodame tu resolve por mecanismo tu resolve problema yasuku la celu blalet husi liana se nebe ohin apresenta kata kita sempre usa nahe bitibot mas be ita nahe bitibot las nemesak nahe bitibot depois se utilizamos somente sercelu hanesan mama fatin hanesan buah malus nia ritual lemak força para depois halo kumdari tau hodi kumpri hodi hantauk malu mas be ita mos tem que agradecer ba aman maromak tamba sasang be ita utiliza nain mak maromak depois ita nebe ala sida utiliza ne para depois quesita saimos anesan regra sida saimos anesan leida para depois tem que obriga ita tem que regula ita no quesita ne é parte cultura nian tradisional nian kuliah kona babu malus kuliah kona babu biti homam fatin então ia prosesso neba atu halo para kumdari senebe maka halo cumprido hodi obedece então liana isira sempre hasa ritual ni tahu tiap buah homalu sotu ni si hasa ni temi barai no lalehan ni ada yang kata kawasa rai hatum lalehan para depois ema hutu bel tahu ami ermera ami mai holia pon ida yang kata nahe biti tahu hela buah homalus lahen selo henelet maun henelet talin henelet taman henelet toan henela peton henela rian ida nemak ami ermera ne uji costume dane ato resolve problema i hoen rua ia problema maun hoalin ami resolve usa mecanismo ida sekarik maun mak exemplo maun baku alin ran maun tem se hu palinialin simu saida ni halba nialin mos tem se monuain palibania maun atunune respeta maun alin
Ia pal mekanismo selo kami resolve tuir kultura umane manepon. Ida nebe mak manepon, ida nebe mak umane. Sekare ku manepon makalo salaba umane, manepon ting se tai so bela ko karau, se umane makalo salaba manepon po tai so pahi. Ida ne maka tuir uzu kustumi armera ninya. Ia buat ida pali makami bela armera uza. Hosi aminia sukularan rasa ka bapali suku seluk no suku bizino sira. Label halo problema tamba iha relação ida umane manepon o mau hali. Por exemplo, anse ita Timor hoitenya maun alin sir hosi Timor Ocidental atambua no kupan. Sir nebe maka agora si atambua no kupan ne lau se maselo. Ne ran Timor ita Timor nya manepon, ita Timor nya umane, ita Timor nya maun, ita Timor nya alin maka agora si atambua. Ita tingi se simu hanesan maun alin, simu malu hanesan umane manepon. Ida ne maka uzu kustumi armeran inian. Mekanismo datu simu malu ne primeiro ting serna hela biti da tau hela buah malus. Lokuluk buah malus satu simu itane mane pun simu itane umane simu itane mau no alin sira. Ida ne maka uzu kustumi armeran inian durante ne ami usa. Acompanha notícia atual no Credível. Catalua like, subscribe, no share, website www.tatoli.tl, página Facebook Antil, no YouTube Tatoli IP.